kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda man ang delivery rider nga agturong iti ayan darubi. Adda nangisit asupot nga igem na. Anya nga taday jay. Agsipsipot ka man nga minon, di tabakad. Ay nawaw, anya ter aramidon dito'y istur ko si Cabelo. Ikanak man dito sardinas. Tibayad mo nga eh. Ilistong pala ang bakal. Awan pa'y nga min kwartak ita. Bayadam to Malugi ti istur ko no kanayon nga utangam dagiti lako. Wen, di ka madanagan, tadamot mulak anateng. No may lakok day jay, di adda kwartak. Makabayad aktukin ka. Anya akulay ti kayat mo. Red one no green. Day tarid latan. Bayadam tanay. Ati dugan ti listaam dito istur ko. Wen ka, di bakit? Danag mo na ya. Amok tagbayad iti utang ko niya. Bayad akong ti inalak amantika iti Lunes, Mari Jaja. Naimbag man ta na panunot mo ti agbayad mare. Wen tapno pautangan naktumanen, Mare. Katwan na mare. Ayun gayam, nakitam ka de. Tiyan niya, Mari Jaja. Agsasaruno mo ti order ni Ruby ang may deliver di tabalayda. Ay wan, nakitak day jay, Mare. Mahilig mo't gaya man day ta akaruba iti online shopping. Anya nga tati in order na. Ay nawaw, jak amu Mare. Apay, agraman day ta ba nagkayat mo pa'y amaamuan, Mare? Win tamangan mo't no. Si kakit di mo't, Mari Jaja. Saan amasapol amaamuam no anya ti in order na iti online? Tanya kumanga iti bibiyang mo, Mare. Awan mo't kit de. Kaya't kula amaamuan. Simang patmat gaya man ti order ko, tatang. In-deliver da itay bigat anak kau. Anya da gitaya? Ulas kan kurtina, tatang. Hindi mo. Tapay agimatang ka pa ilang. Kat adamot ti ulis kin kurtina tayo. Mano atawunan day ta kurtina, tatang. Kurtina tayo pay lang idi high school Sa bagay bit kiti Mayat ngagpaiso numasukatan bay. Kitaan nyo man numayat day ti adesinyo, tatang. Maibagay nga ta iti kulay ti balay tayo. Mabalinlat ta. Ang mahuray ka man anak ko. Apay ka di, tatang. Basta wait lang. Tidisin nyo ti kurtina ala ko ni Jaja karuba tayo. Apay agimatang ka pa ilang iti online. Nalakla ka ngamin iti online, tatang. Makatipidak no agurderak iti online. Abangan no da may baga ni Jaja. Maawatan namot siguro, tatang. Amo namot ti kasasaad tayo. Saan tayo akabailan ti gumatang iti nangina? Tanda ni maibusin ti bagas tayo, Rubay. Ay nawaw, apay nga italaang nga ibagayo, tatang. Dapat may kindi maisaang Manungal daw pay. Makalawas siguro anak ko. Akita aktuman nga ron iti online. Ha? Adala ko na bagas aya. Adda, tatang. Adda nakasaritak idi na palabas a bulan. Ngam saan ko nga amuno isulat ta ti presyo. No iti ayan da Jaja nga iti paggatangam nga minay. Aguray pa, takita akno asino tinalaklak katilakon na, tatang. Naskan nga agtipid tayo. Nang runa ita anangina ti krudo. Tani, ngumina mo't aminan. Agin sasakdo ka man ako nakon. Apay ngamin apakibyangan na kaya belo. Nakitam lang nga ta nagturong ita Ruby. Anya nga tamanan ti in order na. Dakkel ken madlaw anadagsen ka. Ay nawaw, masapol amaamuam amin aya. No sa anak nga agbidot, bagas dayjay lang ay. Ipamaisangkid ti atensyon mo iti store mo. Saan kita tay tagsipsipot ti paglaingam? Kayat kula amaamuan no anya dayjay. Taapay nga agorder da pay lang iti online. Kat adamat lakok abagas dito
Saan mo't amabalin apilitem ida agumatang dita isturmo no dida kayat bakit? Ay basta, agimbestiga itikas na, kat maamwak ti pudno. Nye, mayat gayam to yung bagas nga in-order mo iti online, anak ka. Wen mat ngamin tatang, kasta ti bagas da Mariana, mayat tanalok neng. Yun nga raw. Kasla tayo gat-gatangan tayo dito istor ni Jaja. Ngam nalaklakaday tatang. Ayan. Wen, 1,600 ti presyo ni Mari Jaja. Ngam no i-order iti online, kat 1,350 laeng. Hindi nakatipid tayo, iti 250 pesos, anak ka. In-delivered na pa yan dito balay. Ay wen tatang, isupay a maigatang iti asin wenno mantika. Gapoy ti kinarigat ti biyag kita. Kit masapol ang maibiro. Wen nga ro tatang, rumigrigat ti biag tayo. Karkaro manin ita ang imina ti krudo. Pudno launay tatang, saan meten nga umdas ti 500 atang dad iti may sangal daw. Karkaro lagi ti adda pamilya na. Naku nayo pa'y tatang, siyak tupay nga awan anak ng asawa na kat pakurangak ti sweldok. Dagitan tulakit din adda anak na papaadalan da. Pasensya kayong tata, kalkalpas ko laan nagdigos. Okay lang, nakong. Itay kayo kadipay. Itay pa'y. Kundak lagi din nung nakaturo ka. Ay na, pasensya kayo manan. Anya nga minin ti umayo gatangan tata. Tinapaman. May saatado laang, Dualatan, nakong. 120 pesos amin tata. At titibayad ko, nakong. Ayun gayam, anya di nadagsan nga in-deliver da ije balayo iti napalabas nga aldaw tata. Nadagsan nga in-deliver ta. Uwan tata, at damat nakita. Tay sabi, bagas nga order ni Ruby. Bagas gayam day jay. Paidam da gito at tao. Agraman bagas. I-order da pa yan iti online kat adamat lakok abagas dito istor ko. Dakis ti ugali day di arubi. Anya a klase ti kapanunutan mo nga tatikas dyan. Ay nawo, apay ni Ruby. May gimatang ni Tata Selmo dito istor ko itay. Kat naibaga na anag-order da iti bagas iti online. Kahit anya ko maitakin ka, Hay, madingarod tiriknak iti naamuak lakay. anya. Amu damit nga dalakok abagas. Ngam ape anag-order da pay laang iti online. Ay na, choice damutin aday ta bakit? Ang mga nunalaklaka ti in-order da iti online. Oho, amu ka. Di dala kaya ti gumatang iti istor ko. Tamabuteng da no bumaknangak. Ha, paidam dagita at tao. Saan aga puta di daging matang iti store mo kat ibagam mutin apaidam da. Amangan mut no agtip-tipid dalaeng bakit? At to yung tigat-gatangam nga asin, Mari Leonor. Agyaman nak, Mare. Mabit lang, Mare. Di ka pa'y pumampanaw, ah. Apay ka day, Mare. At da ibagakin ka, Mare. Among ka di, nakasaritak ni Tata Selmo idi na minsan. Kit na ibaga na kanyak, anag-order da iti bagas iti online. Kat, anya kumaitakin ka, Mare. Siyempre, maditirik nak, Mare. Amumit ni Ruby nga adda istor ko. Adda bagas alako. No apay akay kayat na paylaang matigumatang iti online, ngam tigumatang iti lako. Amangan mo't no nalaklaka iti online, Mare. Ha, kasta ti kapanunutan dagiti taktao adida kayat nga umasenso ti padada at tao. Imbes a suportaran da ti kaaruba da, saan tapaidam damit? Saan mo't siguro akasta ti makagapo, Mare? Amum mo't a krisis ita. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. No anya ti adda, isaw ti yan anay tayo. Nagawidan ni Kumarin Leonor. Nagawi din ang itaypay. Nasayat mo't nga rut ano kasta. Apay. Apay ano sa hapon nga istoryaam ti bagas nga in-order ti karuba tayo ti online. Wala, tamadi nga rod tirik na. Dahito'y mo't nga tao. Simple abanag pagbalin ng mga iso. Diyak nga rod maawatan no ape amasapul nga aramidin na tikas jay kat adamat lakok abagas iti istor ko. Amumat siguro ti kunada nga agtip-tipid bakit? Ha? Naimbag kumaano saan da nga ipakpakita kanya? Saan akas tatag negosyo bakit?
Addang-adda ti kakumpetensyam. Iso asaan ko mga agsakit tinakam mo, kadag iti kalugaran tayo no iti sabali ani kusyante ti pagkatangan da. Naimbag abigat mo, Mari Jaja. Anya tigatangam, Ruby. Adala ko mga itlog, Maray. Ay, nawaw. Di mo makita day taaya. Ayun, pasensya ka na. Manaw tigatangam. May sa dosena ko, ma. Itaman pa'y asaan mo nga in-order iti online ti may sa dosena nga itlog. Anyat kayat mo asawan, Mari? Ah? Ay, awan mat kiti, Mare. Sige, mabit lang ta isupot ko ti itlog agat gatangam. Ma'am, no niya ti istoryahin ni Jaja may papankin ka, anak ka. Anya nga istorya day tatatang. Tay may papaniti panag-order mo, iti online Apay ka no, tatang? Saan mo ka no akayat nga umasinsaw? Iso apay idam ka. Ay, nawaw. Imbaga na day ta. Isumit istorya dagiti marites akalugaran tayo. Ultimo bagas ka no kat order mo iti online. Gapo, tanalaklaka iti online, tatang. Saan tayo abak nang? Isuanas ka nga agtipid tayo. Day, tatay saan da maawatan? Maawata kon. No apay akas jeti pan nakisarita ni Jaja kanyak. Idigim matangak iti itlog iti istor na. Nasakit lakit di tinakam na ka. Saan aki napaidam ti kasding ar-aramidak, tatang? Agtip-tipidak laeng. No saan na maawatan day ta? Isuti ayan ti parikot, tatang. Agraman pa nag-order ko iti online. Isyo kong kwa. Wen Mare, mangituludak to dito istor mo no agapit kami manan. Nay, ad naman limabas ang motor. Siguro, parcel manin ni Ruby ti i-deliver na. Iti ayan darubing agpaiso ti pagturungan na, Mare. Makitang ti ugali day ta akaaruba. Ha? Talaga apaidam, sika. Saan mat siguro, Mare? Si kakit di mat? Anya saan kat no iso ti makita kan kwa na? Ay na, Mare, di mo nga min ikan iti kay papanandag iti makitkitam, ta si kamot laang ti masikuran no kasta ti aramidam. Mala, agpakada akon, Mare. Ang mga nuan niya pa iti pagturungan da ito'y asaritaan ta. Ayan ti daspan tayo. Apay ti daspan, ano manang. Agsagadak man iti paraangan lakay. Ay no, kasagsagad mo laang itay. Addaman nga rudnat nag-abulbulungan. Amok sipsiputan manin ti karuba tayo. Tada nakita pa nagturong itayanda. Irwar mo ki din ti daspan dita. Agawaam. Day tangamin manin. Aging sasagad ka man ako nakong. Ay aglisi ka man dita. Nagadulaki din asasawam. Di mo ki di irwar ti daspan. Inya manin dito in-order mo, anak ka. Mausar dito'y balay, tatang. I-order mo mit aminin ito online. Wen ada supplier ko ang mapagtalkan, tatang. Quality dagiti ipawpawit na nga order ko. Kanalaklakapay ngam tila ko da sentro. No makita ni Jaja dayta, sigurado nga damanin ibagana. Hay na, tatang. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Basta siyak, praktikalak laang. Ning, kita ang manak ka. Na, agin sasagad man ang tiloko. Agsipsipot laki di daytay. Agraman kalsada kat sagadan na matan. Nadalang imay nag-deliver dito yung balay. Agin sasagad man. Uray sa anda batog kita. Pakisagsagad na mutan. Ayaban nyo kit di ata iraman na asagadan ti batog tayo, tatang. Anya ti gagaram aya. Gumatang ka, no? Sa anak nga imay tapno gumatang. Ay nawaw, no saan ka agumatang? Anya nga road, anya ti maipaaykukan ka. Adala kayat ko nga ibagakang ka. Tapno inton sumarunong agistorya ka kadagiti padam amarites kat husto ti maistoryam. Naa. Amok ama ditiriknam, tamahiligak nga agurder iti online. Amok matlaang asarsaritaan nak, ibagbagam apaidamak. Ha? Praktikalak laang atao, iso ano ada makitak analaka iti online kat agurderak. Ngam saan mat akanayon, taadala tamat dagiti gundaway agumatangak dito'y isturmo. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya. Ay di ka nagpalawag. Agpalawagak atap no malawlawagan ka. Tapno di mo is istoryaan apaidamak. Saan aki napaidam ti kastoy nga aramidek.
Kaya't kula ang ti makatipid, takurkurang ti matmat gedak. Nalawlawagan mo't sigurong ti panunot mo niya, bakay? Agtal na ka man, Belo. Apay nga main, agsakit tinakam mo no kaya't ti karuba ti agorder iti online. Ay, nawaw. Nalakalaan kan ka ti mangibagay ti kasna. Ngamin, saan asika ti agnegnegosyo? Di ka man nagkalintigan, bakay? Ay, nawaw. Ipadas mo ti agistor. Aramidom ti kas iti aramidom. Iti kasta, marik na mek ti marikrik na ita. Sensitibo kalaunay. Ibagbagak lang ti pudnoan niya. No kasta ti kapanunutam, saan mo abagay tag negosyo? Anya di nakita nga in-deliver da ijay balayaw, Mari Leonor? Ha? Ay kwa? Awan day jay, Mari Jaja. Ay nawaw, kasano an na ibagam nga awan, kat adda nga rod nakita. Amangan wag sakit tinakam mo, Maray. Di mo ibaga ang mahilig kamitin nga agorder iti online. Kinapudno na, inpadas kumat, Maray. Nalaklaka nga men, tinakitak iti online. Ha? Agpada kayo iti dayjay arubik. Ay, pangasim Maray, tadinak kumaguraan. Ay, agpada kayo ken Ruby apaidam. Di yu kayat asuportaran ti negosyo dagiti kas kanya. Saan apudno dayta, Maray? Di ka agdanag. Tainton maibus ti pangkusina may. Gumatangaklat ta dito istor mo. Ay saanin? Uray di kan gumatgatang ditoy. May sakamat at traidor. Inaramid ko laang tikas jay, takayat ko ti makatipid, Maray. Pumanaw kan iti sangwana. Mabusurak launay kan ka. Anya ngay, manmanumaten ti gumatgatang iti store mo. Wan nga rod lakay. No apay ngamin nga apaam ida. Una tagorder damatan iti online. Saan mo't nga amin kat orderan da iti online? Gumatang dalat tamot iti store mo. Basta, maditirik na kadakwada. Ay na bakay, saan ngamin ama iparbengap apaam lagi ti karuba tayo a customer mo? Kas kadata, marigrigat mo't laang dagita. Saan ta ida mapabasol no agbirok da iti nalaklaka? Ti panunutom latta kumakat gumatgatang damot iti lakom. Una ngam agur order da iti online. Bakit? Kas negosyante, natibgar ko matipakinakam mo. Di mo apaan dagiti customer mo no nag-order da iti sa bali. Di mo panunutan na paidam da. Panunutom latan akurang ti kwartada. Iso ang nagbirok da iti nalaklaka. Mala, wunin. Aramidam timbagak. Iti kastakit awanan ti pagsaksakitan tinagam mo. Aklo nam anormalan ti kasta no agnignegosyo ka. Ay, nawaw! No saan asika tinagurderan winugim matangan ti kaarubam, di mo idaap-apaan. Laglagi pam akas negosyante, normal laeng nga adalat tamat kakompetensyam. Aramidam kit di ti rumbeng, iti kasta, sublianda ka dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya tinaramid da yung Andres dito balay mo, Madel? Nangyag itinatang, apay ka de? Ay nawaw, agdatdaton kadimot ken kaday di alalaki. Wan, Ay nawaw, saan ang mabaling agdaton ken ka, taaddaak nga rudan? saan ka pa'y mat nga inaklon ah? Aklunan nakmat nga minan ah. No siyak ti pilyam, kari asaan ka nga agregat, Madel? Agbaling ka naragsak iti denak, promise.
Amangan mat nukun kunam lang dayta. Pudno ti ibagbaga. Ngusyak ti pilyam. Aramidag ti amin para ken ka. Tapno awan pagsakitan ti ulom. Uno pagparikutam. O sige, aklunan ka, ngam siguradom asaan ka nga agbalin asakit ti ulo. Ay na, agyaman ak launay, Madel. My loves, saan mo to pagbabawian ti panangaklon mo kanya? Umayak man makikape, Madel, anak kaw. Agkapi kay lang di tatatang. Adda na pudot adanom iti termos. Sa dino tinagapan nyo aya. Adala na pan ko ginatang di sentro, anak kaw. Kas makita kan makumihong ka. Masapol nga agdalusak tatang. Ay nawaw, asino ti bisitam aya? Saan abisita tatang? Anya ngay nga raw. Inaklon ko ni Edwin, kat mangrugiin ton bigat. Dito'y balayan nga agnaed. No kasta, adan nagkinawatan yaw, iti dadya alalakay. Adda tatang. Kag pag naadam adagos dito'y balayo, iti day di doraw. Wen atap no adamot katulungak ken kadwak dito'y balay tatang. Madimot ano kanayon nga agmay may saak. Ang mga nudyak mapuutan kat agbakbakita ko nga agmay may sa. Nang runa, kat awan mo't anak mi iti day di duro nga asawa. Nay, agim impake ka mo, Edwin, anak ko. Sa dino ti papanam. Iti ay ni Madel nanang. Anya, ni Madel Abalo. Uy nanang, Ay, adagaya mo nagkinaawatan nyo iti dayjay a babae. at nanang, isungag na dakon iti balay da. Husto lang, ti desisyon ko nga agdaton iti dadya abalo. Tasaan ko na aparikot no sa dino ti pagnaidan may. Ah, ay ngam kita agsingsingpot ka ijay. Ninanang mag, amok dagitan, sana masapon ngay bagayo. Nakababain mo't no di mo amutar aramidam ijay. Nakababain kun Madel, anak ko. Sapay sikat ti lalaki. Nalakalaang amaadal dagitan hanang, danag yun aya. Ay nawaw, amamukan anak ko. Nudaduma ka. Di kayag sa nanang, di yung magdadaalan timod ko ah. Da kayo di mo. Ay nawaw, anyat orasan, ngam nakaturog payla ang tiloko. Edwin! Huy! Agriing kan! Anyat orasan! Nya kalakit di, Madel. Awan trabaho maya? Day off ko ita. Kat, kastalat tangarudan, maturog ti aramidam. Unay kamutin. Nasapak ang nagsibog itinatang amulak. Sa ita, nakailad ka payla ang amadanunak. Bumangon ka kumamatan at agluto ka. Aginanak pa'y mat Saan ang arubot? Ay nawaw, jak kayat amaaldawan ka bumangon Anya? Kagurgurak launay di kastang aramid, Edwin. Nakapigpig sa ti sa uyo kin ni Edwin itay mare. Kasanong ba't ngamin, Mari? Naaldawan anariing? Anya? Nasapa ak nagsibog itinatang amulak. Idinagawidak, nakaturog pay lang tiloko. Agasam man mare. Maikawa akit din, Mare. Jak kayat ti kasdi akabalay. Sa anak anay ruwam. Naimbag pay day di doro. Amo na ti tumulong. Ang mga no agad adjust pay laang ni Edwin, mare. Awan pa'y mat makabulan nga agdandan na kayo. Wen ngam. Ay na, ikampay iti gundaway, mare. Ang mga no addan to pagbaliwan na. Ay, sapay la kuma, Mare. Nagkari kanyak asaan nga agbalin asakit ti ulo. Sapay la kuma at atungpalan na dagiti karina kanyak. Ay, makabannog lakit din ti agtrabaho. Aginanaka pa'y mat ngamin Masahyan nakman kit di, Edwin. Ay no, apay nga agpamasahe ka kat amom ang nagtrabaho akmat itay. Siyempre nabanlugak mat Ay, nawaw. Talaga adakkel ti nagdumaan da iti day di duro. Anyat ko nam. Ay, kwa? Awan mat kidi. Anya nga awan. Kat no danangag ko nga imbagam. Kukwamlatan no anya tinangag mo. Ay nawa, anya klase ti kapanunutan dayta. Dita ka man langan. Makapaasar ka man. Ay nawa, anya kanumat tinakaasaran dayta tao. At dala di na nagustuhan. Gimuran adagaws. Adda ka manan dito'y garden mo anak kaw. Wen ata isupay ti aramidak tatang. Nalabasak ni Edwin ni Jabalayaw. Apayasan asimurkin ka.
Imbagak, ngam di namot kayat ti sumurot tatang. Di na kanu kayat ti mainitan. Ay nawaw. Sadot nga ron ano kasta? Agpilpili iti trabaho nga aramiden na tatang. Wano, saan lang ana irwam? Jakam mo? Ipadas mo man nga ibagakin ko na dagiti rumbang aramiden na. Ang mga no talaga at di namot mo. Anya nga ruti kayat na asawan tatang. Masapul ang maibaga amin. Adamat common sense tayo ama ko na. Ipadas mo lagta anak ko. Anyat amo tayo ngay. Ang mga no isumat ipagbaliwan na. Di, kasla siyak tinanang na no kastalaan tatang. No imbagam dagiti rumbang aramiden na. Kat awan ti makita mapagbaliwan na. Dita a makitam, ti pudno a kinatao na anak ko. Anya dayjay, kaslada naksat. Ada ngagpaiso. Ada mga angot kumat. Ay nawaw, ti samat inapoy nga ilutlutom dayjay. Ay wan, nalipatak matay. Ay, Anya kalakit di mat Edwin. Inapoy lang ti ilutom, nga malipatan pay lang mat. sorry sa anak ka na iyan nakaperpekto. Ay nawaw, Kaskan ka, tawak lang mo't nagkamkamali. day tati kayat kang kakat. Nagado nga ibagbagam. Makatawanan nga agdenden na ta Edwin. Naimbag pay day di duro. Ikumpara anak man ni ti asawam apim musay. Gapo tadakkel tinagdumaan nyo kiniduro. Nalay nga agluto day jay. Kan uray saan ko nga ibaga, amuna ter aramiden na. Hay, anya lakit din ti kastoy ang mapaspasamak. Anya man ti pagpupudutan ti ulo maya. Kasano mga min? Makauma ti ugalim. Ay nawaw, awan da kasi nga aramidag kan ka Di ka man agin di ammo dita. Ammok nga ammom no anya ti kayat ko asawan. Mangrugi ka man nga milay. Makatawanan nga agdenden nata. Nga maging gaita, awan pa'y nagbaliwam. Ti kunam kanya, kat saan ka nga agbalin asakit ti ulo. Sa anak nga agrigat iti dennam. Nga manya nga dahi ti ang mapaspasamak ita. Na, Kasla siyak matan tinanang mo. Masapul nga ibagak dagiti rumbeng nga aramidem. di nakman ikumpara iti asawam apim musayan. Apay, masaksakitan ka? Pudnumat, adayo a responsable ni Doro nga maitisi ka. No saan lang anatay ni Doro, sa anak ko mamailawan kang ka. Yak kaya ti may kumkumpara ta sa balak mo ta. Maminsan pa nga damangag ko ken ka. Makitam ti birbirugam. Nasaya at tanalagip mo tinagpasyar dito'y lugar tayo, Edwin. Masurunak iti dahi abalo na. Ay nawaw, at dan samot nagapaan nyo kan madel. Ewan na, ta sumanao. Amangan mo't no di mo nga minamot aramidom ijay. May parbang nga tigas dyan. Anya ti saan nyo ang nagkinaawatan aya. Istorya man kanyak tabarang maawatak mag. Kanayon nak nga ikumpara iti pimusay ning asawa na, nanang. At dangag pa iso inarabid mau asaan na kaya. Iso akasta. Anyang arod ti maaramidak. Kat kastoy nga arod mo ti kinataok, nanang. Amo manakaw. Awan babae nga agunget no awan makagapo. May nananang, sa bali ti ugali dahi di abalo. Saan ko ang maawatan? Bala, adakan ka dayta. Aguli mo kaklatan. Isumot laang adi mo denggan ti maibagbagakan ka. Sa dino tinapanan ni Edwin, Mare, limabas mo't dito'y balay itay bigat. Jak ammo mare. Ay nawaw, apay adi mo ammo. Jak ammo tasaan mo't ang nagpakada kanyak mare. Nagapa kayo kadimanan? Nasakit tinakam na, tain kumparak manan kiniduro. Anya? Ay, makauma mare. Kud, anya ngay ti plano yu adwa. Jak ammo. Kaslaawan mo't serserbim anak kirelasyon manin. Tasakit ti ulo mo laang dahi nga Edwin. Dahi tangarod mare. Tikunak malag-ananak manen. Taada ni Edwin akatulungak. Ngam sa bali mat tinapasamak. Agparparikutak mat itan mare. Apayon, Edwin. Dua alawasan asan ka nagawid. Yak pa kaya agawid, nanang. Ang mga nuur-urayon na kan ni Madel Ijay. Imposible mapasamak dahi ta. Kaguran naklaunay dahi di babae. Ang mga nukailiw na kamutan. Kailiw. Kat no inaldaw nga ikumkumparanak iti asawa na apim musa yun. Amo manako.
At damot laang basol mo. Iso akas ta ti mapaspasamak kata kayo. Laglagi pum asikat ti lalaki. Awan basol ko nanang. Ay, awan ano na nga to ti pradyo adwa. Awan lat ambok dita. Talaga asaan kayo nga agkin na awatan. Agkapeta, Mare Emma. Agyaman nak mare. Saan sapay mo't anagawid ni Edwin? Saan pa'y anagawid, Mare? Ay nawaw, do alawasan ajak nakikita. Wala, tada iti ayan ti inana. Mamasboy day di alalaki. Ay, una yan agasat mo, mare. Nakiasawa ka itinasimpot. Ngam nasapa mo't anatay. Itataad damanin na am-am mo. Sadot mo. Naamiris ko, Mare. May mayat gayam ti agmay sa. Ngam ti maaddaan iti kabalay akas kin ni Edwin asadot. Kasaritam ni Edwin, mare. Ibagam kan kwa na, ti marikrik na. Ay na, Mare. Dayjay pa'y ti kunam. Di na amot makarik na dayjay. Pudno ka de tinadamag ko ang nagawid ni Edwin iti lugar ta. Won, tatang. Agtalo alawas nan ijay. Ay nawaw. Anya man ang tidiyo nagkinaawatan na. Saan nga asawa ti kasapulan ni Edwin, tatang? Anya't kaya't mo asawan anak ka. Nanang ti kasapulan dayjay, tatang. Anya, Basta siya, nauma akon kang kwana. inaramid mo ka ni timbagakan ka anak ka. Inaramid ko, ngam saan nga epektiv, tatang. Masapul lat tamat ama ibagbagakin kwana. Di namin duwa na ibagakin kwana, kat amuna kumamatan ti aramidin na no sumaruno. Ngam awan lat tamat. Anyan, ti kasta mapaspasamak anak ka. Makiwin na swasa kon kang kwana, tatang. Naamiris ko na saysaya at gayam ti agmaymaysa. Ngam ti agan anos iti lalaki at di na amu ti aramidin na. Ay, kunaklakit din no ada simrek nga ayop, si kam gayam. Imbayak talag dagiti gamit ko. Anya? Agsina talangan. Okay. Ha? Day talangan ti isungbat mo kanya. Awan mo't tin maibagak. May mayat mo't lang no agsina talangan, tapno awanan parikot. Wala na. Umak mo't langan kan ka. Ay, uray siyak mo't Naumaak mo't tin iti ugalim. Aglisi ka nga rudang talag dagiti gamit ko. Dagiti kagawaam lang ti alama. Di mo iramraman dagiti binulod mo kanyak. Ay no, pag anok ko mga alagang dagiti gamit mo ngay. Palagiplaang. Tama nga no takawan na kidi. Aywan gayam. Sakbay a pumanaw ka. Ibatim ti tulbak ti balay nga adakan ka. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, Edwin. Awan kami iti balo anubyak. Isungag subli akong diti balay nanang. Anya, Napagsaritaan mi nga agsina kami. Narigat tibiyag iti din na rin balo nanang. Tapno amuyo lang. talaga narigat no di mo ammo tar aramidam. Ay, di yung amin amo tinagdalanak nanang. Ure awan mga asawa no kas jemot lang. Nakabutbutenggan ti makidin na iti may sa abalo. Inaldaw ama ikumpara ka. Nakabut-buteng metlaeng ti makiasawa iti lalaki akasta ti kapanunutan na. Inaldaw nga agkonsumisyon ti asawa. Ninalang mag. No siya, maanusan ka, taanak kakit nga rod. Ngem no sa bali a babae, pangaasim taaramidang kumamat ti may parbang. Sigamot gayam day talo siya. Sa dino tinaggapwam. At dala na pan ko ginatang kapsat. Kumusta ka mo tan? Nasaya at latamad. Ni Madel nga ay, Aday di balay da. Busy ti garden na. Ni Edwin. at dayjay balay. Diyak amaw no anya mo ti plano dayjay para itibiyag na. Kasla di na amutar aramidan na. Day tati ka na yun na pagpupudutan ni Madel, kapsat. Nagadok ti istorya na may papankin Edwin nga anak mo. No daduma, kaslay so kanumot ang tinanang ni Edwin nga anak mo. Ay, amuman pa'y iti dayjay a tao. Ipagarup na siguro akat maanusan ni Madel ti kasjay nga ugali na. Di na panunutan asaan ani Madel ti inana. Sayang nga raw. Ay, awan maaramidan tayo no sandang agkaalaan. Madimo lang no ipilpilit tayo. Tama nga no dangranda ti tunggal maysa. Ad-addan ngagparikot tayo. Amom si ka Edwin, talagang awan manak na mo. Ah,
Apay mo na nanang. Husto, tinaybagakan ka. Pinagbalin mo magayam ananang ni Madel, iso ana umakan ka. Ay nawaw. Nagpulong da dya abalo kada kayo nanang. Saan? Ni tatang na tinakasarita. Anya? Awan makaanos iti lalaki ababaunag, wano ina ti panagkita na iti partner na. Adda nanang. Di kay masayangan iti da dya abalo. Tas ang lang nga iso ti babae iti lubong. No adda, di nakaasawa ka kuma, ang amawan mo. Kanayon da ka nga isina dagiti makarelasyon mo. Balo man kan saan, no kasta asadot ka, ay awan lat ang mukon, Edwin. Ay, nawaw! No amo mga ada pagkurkurangam, ipangag mo ti pa magbagadag iti dadakkel mo. Laglagi pa nga iti may sa relasyon, masapul nga da plano kan nagagat kayo adwa. Tano sadot ti maysa, ang mga nuday tapay ti mangdadaal iti relasyon kan masakbayan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Day off mo mat no Lunes, Patricio Lakay. Unmot ngamin. Apay ka daya. Anya nga tano agbanding tayo mat kadagiti ubing. Itugot tayo ni Nanang. Sa dino kumamot ngay. Ag-beach tayo man mat. Pagpits lagayam. Masaduta. Ay nawaw, italaang manan a makapagbanding tayo. Saan mat amabalin aday talatan agtrab-trabaho ti aramidem. Ikam mat iti oras dagiti putot mo Masadutak nga rod. Apay nga ipilit mo aya. Una yun. Nag-outing tayo. Awan Mapanlugak no ka. Kasano nga rod ang makatrabaho Kasta ti ibagam no siyak ti mangibagang agbanding tayo. Ngam no ti gayem mo ti kaduam. Apo, kasla saan ka mabanbannog? Busy ka kadipay, Brenda, anak ka. Apay kumananang. Adda ko masalud-sudekan ka. Ibagayo latan no anya day tananang. Anya akulay ti maibagay kanya kanakaw. Daytoy ka di apple grain, wano daytoy lake blow. An-anwan nyo matikas ta akawas, nanang? Isuot ko inton ag-beach tayaw. Saan ka di nga agbanding tayo asa nga pamilya? Kumaang saanan matuloy day a plano tayo, nanang. Ay nawaw, apay asaan? Saan mat nga rod akayat ni Patricio ti sumurot, nanang? Anya? Alangan mat ada tayo laang kadagiti ubing ti agawting. Sa dino ti ayan day ta Patricio. Siyak man ti magsisarita ken kuana. Saan amabalain asan amatuloy ti outing tayo? Agsarita taman, Patricio. Ha? Apay ka din nanang. Iti anya agapaw, adi mo kaya ti sumurot iti outing ti pamilya tayaw, Sa anak nga rod na irwam iti kakastana na... Ay saan amabalin ti kasta ka panunutam? Kanyat kayo tiyo asawan. Nakasagana akaw. Kayat mo man kan saan, matuloy latta ti outing tayaw. Naawatan ka day, Anya. Ipadas mo ti san asumurot kada kami ta. Wan angam... Ayawanon ti adu pay angam. Mapantayo amin ta day of moment inton Lunes. Ipadas mo ti san asumurot na. Dakas ka talaga kanya. Umisem ka tag picture tayo man matlakay. Masapul ka di pay? Ay nawaw, syempre tapno ada ti remembrance tayo.
Kantap no adda i-post ko iti Facebook. Magkatulaki ti nga amom. Umisam kakit din. Dahita ti kagurgurak launay kan kabakay. Apay akas taman ti itsuraam. Saan kaan naragsak akadwam dagiti putot mo? Para ag picture laang, di mo pa'y kayat. Baka turturugak bakay. Nanang! Ne, di mo ayaban ni nanang Ung tanak man nanda dyan ka. Nukas ta nga rod, umisam ka. Ipakita mo't ang naragsak ka. Dagiti apaw. Nakaturog dan nanang. Nabannog daan nagayayam. Kadsi ka. Apay anak kami suot ka dita. Kasano mo ngamin? Awampay mayat a picture ni Patricio. Anya, Kita am tila nga nakadagiti picture tayo. nan kita at mananakaw. Kitaan nyo saan ang makaisam? Adamay saan nakaisam, ngamadlaw mo't ang napilitan laang. Aywan. Apay akastoy ngay. Nuda tayo a pamilya na ti kadwana, saan ang makaisam nanang? Ngam no sa bali a tao ti kadwana, mayat ti isam na. Naglokon da yung asawam. Kaya't nang samatin. Tingiwat yun nanang, di kay manan mangisawang iti pakasairan na, ta ang mga nuapaanak manan. Nakitak dagiti ladawan yung nga impose mo iti Facebook, Mari Brenda. Ag heart react kan ag comment kamot nga rudan Mari Ursula. Nalpasan amare. Uray kas jay tilangan nila kay ko. Uray saan ang makaisam. Nakitak nga rin day jay Mare. Dagiti putot na ti kadwana, ngam kasla saan anaragsa. Ay, kanayon nga rod akas jay Mari. Saan siguro an nairwam iti outing, wano saan laang a photogenic. Ay na Mare, noan niya tinakitam iti Facebook ko, kas jay matla ang tilangana, kabayatan ti kaadami ijay. Ay nawaw, apay ngay akas tamare. Masapol siguro ani Gilbert agayim na ati kadwa na nga agawting, santo agisem Mare. Anya? Naimbaga bigat mo, pare Patricia. Samrag ka, tagkapita pa'y pare Gilbert. Ay nawaw, saanan pare? Andala na patag na ibagakan ka. Anya dayta? No awan aramidom inton bigat ti malam. Mapan kayo di balay. Itugot mo ni bakit mo. Apay mo't pare. Kasangay ngamin tinubya. At dabasit a pagsasangwan tayo pare. Ay wala. Umayak pare. Ngam siyak laang ti umay. Saan ko nga itugot ti pamilya? Itugot mo idaa. Tapno adu tayo ang maurnong pare. Ay na pare. Ni Brenda nga pa iti konam. Sigurado asaan na akayat ti sumurday dyan. Kasaritam ngamin itinasaya at aparay. May mayat mo't laang no siyaklatan ti mapan. Tapno ma-enjoy ko pare. No sumurot ni bakit ko. Awan sa anak manan akomportable pare. 4x4 man dita Ursula ading ko. Arak man yung tigatanga, Manong Patricio. Ay nawaw. Kasta talaga. Pangipanam iti arak kaya. Inuman mi itayanda pare Gilbert. Kasangay ngamin tinubya na itagad. Isumit lagayam amayat timod mo. Mapan ka man gayaman iti ayan tigayam mo. No tigayam mo ti kadwam, kat kastaunay ti panagisam mo. Awanan ti ado asao. Itad mo kid ti kagatagad nga arak. Mano nga minang ti arak itaya. Siyempre islat tang amanong, awan mo't nagbaniw. Ikanak nga ro ti dua abote ating ko. Ay nawaw, agasang man ti dua. Di ka matanagan, taado kami mo. Sigurado ang maibos mi dayta. Adda impos tinobya ni Gilbert aladawan da idirabi Kat kas makitak, nakaragragsak ti asawa. Mayat ti isem na kadagito'y aladawan. Apay akas na ti panagkitam kanyak bakit? Arnay ko, apay ngagsipat ka ngay. Dayta ti ganabam, Anyat basol ko kin kaya. kagurgura kalaunay Patricio. Nung mabalin lang ti agsukat iti asawa, insukat kan. Saan ka amawatan bakit? Kita man dayto'y picture yu idirabi Kita Atay ko! Di naklapigusa na! Makitam, nalawa ti isem mo kadagito'y aladawan. No ti barakadam ti kadwam, maya ti isem mo. Ngam no da kami a pamilyam ti kadwam, kaslag saksakit ka akanayon, tadi ka makaisem. Saan mo't bakit? Di ka nagkalintagan, taado ti ebidensya. Kayat mo ta ipakita amin ken ka, Nakapigpig sa mananti sa Brenda anak ko. Ay, hagburburak nga ro ti darak iti nakitak nanang. Anyat nakitam aya. Kitaan nyo da iti aladawan nanang. Nan. Nan.
Nila kay mumut ti adda iti day taladawan anak. Kadwa na ti gayem na nanang. Kitaan nyo ti isom na. Aywan, nagmayat ti isom na kadagito'y aladawan. Anya ti makunayo nanang. Ha? No da tayo ti kadwana, marigatan nga umisam. Kasla adda rikrik naun na. Day tangarod. Ngam no adda maibagakan ko na kat agkalintagan pay laeng. Anyan ti kasta. Ay, mangan tayo kit din nanang. Ibusan tayo ti sida. Saan tayo nga ibatyan day dya, Patricio? Marmarwam! May salata sardinas man ading kaw. Ni, sardinas manin tigatang manong Patricio. Wen ta sa anak mo tin nga ilutuan ni bakit ko. Adda manin siguro inaramid mo asaan ang nagustuhan ni Kumare. Nakita na ti picture mi kada pari Gilbert iti kalman. Kahit mayat ti isam mo. Ha? Kasano alam mo? Nabayagan day ta aparikutyo, manong. No ti pamilyam ti kadwam, marigatan ka nga umisam. Ngam no ti gayim mo, mayat mo. Nakaragragsak ka kadagi tiladawan nyo. Ibagak to nga rod ken pari Gilbert asan kami ngagpicture no kasta ngagkukuyog kami. Tapno awan parikot. Tapno awan riri. Ay nawaw, saan akas ta ti solusyon, manong? Ti kasayaatan nga aramidam, kat ikam iti oras ken atensyon dagiti putot mo. Kastameten ti asawam, tapno saan nga agsakit tinakamdakan ka. Anya? Agbalin ka nga ulidan nga ama, manong. Saan matkit di adakas no adda barkadam? Ngem ti pamilyam ko mati numero 1 nga ayan ti atensyon mo. Tanagpamilya ka nga ruden. Agkalay sa da Gilbert ken tinubya na inton o may alawas bakit? Papantayo makipangan. Wanlat ta ah. Nasaya at no agkasardamatan. Apay mo't bakit? Anya tinasaya ati jay. Wen tapno ada kainagaw mo. Anyat ko lang bakit? Kainagaw. Adamatan kang ka no naawatan mo no saan ti imbagak. Awan mo't ti Malaysia kada kami ken pari Gilbert No saan mo anaawatan ti kayat ko asawan, lipatam laangan nga ada imbagak. Makauma mati agpalawag kang ka. Anyat aramidom dito'y balay paray. Aday niyag ko nga arak pari Gilbert. Pasensyakan paray. Ngam saan ang mabaling agsyat ta ita. I know. Apay nga pare. Wan tagungot ni misis ko paray. Anya? Ti kano pamilya ti ipang pangarunak ita. Tanagkasar kamay. Kit adapay gayam lakad ming tunbigat paray. Na, apay nga ipalubos mo ay pare. Apay nga agpa-under ka adagos ngay. Naipilit ko ti kayat kaw. Aga pa kami imot kinibagat ko paray. May mayat no ramidak ti kayat na. Tanatal na ti biyagmay. Awan riray. Dakkel ti nagbaliwam. Sipod ng asawa kan pare. Wan tadyak kayat ti riri paray. Iso pasensya ka na Nasken nga agkontrolak ita. Tapno maliklikan ti apa. Nagawid mo't adagos nila kay mo, anak ka. Sigurado asaan akayat ni Gilbert nga agsyat da nanang. Ngata. Wen ata istrikto met tinaasawa ni Gilbert. Nakita nga inyawid ni Patricio ti arak nga inumenda ko maitigayem na. Oh, di awanan kadwa nila kay mo nga agsyat. Awanan naimbag pay ni Gilbert. Apay mo't anaibagam anaimbag ni Gilbert. Wen ata amuna ti araramiden na nanang. Amuna nga ipang pangruna ti pamilya na. Saan akas iti dadduma dita. Manmanon samutin nga agsyat kayo kini Manong Patricio, Manong Gilbert. Wan tasaanan akas iti sigog. Ha? Agdamot tan asawa. Saan akas iday amabalin nga aramidak ti kay kayat kaw. Nasaya at mo't takas ta ti kapanunutam, Manong. Ay nawaw, siyempre mo't Jack kayat nga pa anak ni misis kaw. Kasta ti ulidan nga asawa, Manong. Ay, isurum man day takin ni Manong Patricio. Ha? Isurum kin ni Manong Patricio. Tapno saan da nga agap-apakin ni bakit na. Agap apa da aya? Nabayagan Nay, apay kanuman. Anya ti pagap-apaan da? Win tano da kayo nga aggayim ti agkuy-kuyog. Mayat ti isom ni Manong Patricio. Madlaw anaragsak. Ngam no ti pamilya na ti kadwana.
marigatan nga umisang. Anya? Saan nga inistorya ni Manong Patricio kan kaday taaya? Itala ang anaamwak ti maipapaniti na ta. Ala, bayam. Kasaritak to, tigayim ka. Nagasat launay tinaasawa ni Gilbert, mare. Ha? Win ata ti pamilya na ti priority na. Ay won, dakkel tinagbaliwan na idi ng asawa, mare. Awanin kadwa nila kay mo nga agsyat, mare. Mayat kit di ano awanan oras na kin Patricio agayim na. Para makita ano makariknamot day a Patricio. Ay kat paliiwan, mare. Sapay la kumaa. Amumot day jay. Kaslawan panunot na no daduma. Katduan tiputot na. Talaga ka di asaan mo akayat dagsyat, pare Gilbert? Saanan, pare? Ay nawa, sino ngayon di ka one-on-one ko no di mo mutin kaya? Ni bakit mo, pare? Dagita anak yaw. Ay nawa, saan mo't ngumin inom iti arak ni misis ko, pare? Di Diyos latan ti katanga mapagsasangwan yaw. Anya? Ikamot iti oras kan atensyon ti pamilyang, pare. Nadamag ko. Nadagayam ti diyo pagkingkin na awatan kin ni bakit mau. Italaang anamwak. Ta italaang nga indano ni ading Ursula kanya. Ay ko pare. No siyak ti si ka pare. Agawid ka. Agbanding kayo mo't asang ka pamilya. Nawan ti aramidan. Itikas takit saan nga agriri ni bakit mau. Agrubat tayo nanang. Ayaban nyo dagiti ubeng. Wow, nanakaw. Umayon. Sa dino ti papanan nyo bakit? Agpiknik kami iji karayan. Apay ka day. Ne, apay mo tadi yung pakpakaam mo nga dagayang plano yung akasta. Gapo, tamok adi mo lang kayat ti sumurot. Sino tinangibaga asaan ko akayat ti sumurot? Wen tanapat patag ti barkadam ngamda kami a pamilyam. Di kan tupay makaisem no kasta ada tayo ti agkakadwa. Kita am dagiti ladawan tayo nga impose ko iti Facebook. Idilaang dayjay bakit? Saanin ita? Agrubot tayo na. Nanang, sumurutak may. No kayat mo ti sumurot ka laang. Ngam no mapilpilitan ka, agbati kalatan. Bakit? Nanang, nakamiris ako. Sumurutak kada kayo. Tada kayo ti pamilya. Ay, nawaw! Di mo isukat ti asawa kan anak mo iti ragragsak iti ruwar. Isudakit di kumati ipang pangrunam. Laglagi pam at iragsak iti ruwar, agraman ti barkada kat aglabas kan mapukaw da. Ngam ti pamilya kat agtalinaed iti agnanayon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, patganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay nga may kapaylaang dito'y balay. Imayak, ta singirek ti bayad tinateng nga impadisplek iti pwesto, Mari Lucila. Inton bigatan Ala, kasapula kung ti kwarta itamare. Napanak iti pwestom itay, kat awan ka ijay. Iso napanunot ko, ti umay dito'y balayong. Kanayon matarong timing ka. Nagturod ka pa nga umay dito'y balay. Kastala ka na yun ti ibagam kanyak. Urayam kumamot amapanak iti puistok asa kaagsingir. Mare, maikatlo day to yan na panagsublik. Itid mo kumamot din ati kwartak. Di ka makaururay mo't. Ala, parigatan nak lang nga din nga agsingir. Sika pa iti makaungot kanyak.
Wan ata narigat ka akasarsarita. No intud mo kumangamin ti kwartak idi, o di nalpas ko man. Sa anak ko mga imay dito'y balayo ita. Ah, kasta ka day? Mabitlaan. Ay, ay, Aday ta, pidutam ti kwarta. ala, apay nga ibarsak mo ti kwarta ngay kanyak. Mabalin mo dayawat mo iti nasayaat, mare. Awanan ti ado asaw. Alam kit di ti kwarta, tapno malpasan ti saritaan. Hindi pa'y napalabas abulan ang nagpadisplay ni Camille tinating iti pwesto ma. Kat, anya ko maitak ng karumyo. Apay nga itala nga inted mo ti bayad tinating na. Sapay imbarsak mo ti kwarta. Un ata mabusurak nga rod kang kuana. Imbis nga agsubliak iti pwistok ita, ta isupay ti mapaglakwak. Dadaulan nakit di ti mood ko. Nauma siguro mo't na. Narigat kamot ngamin amasingir. Aguli makatanalpasan Romeo. Nakabayad ako. Bambanugam mo't ti pada matao. Imbis nga iwanan ti panagtalagda, tapno adda ka sosyong. Agsardang ka kunaknay. No amom ngamin asaan mo a kwarta, di mo gastusin. Di ka man nagpakalaing dita. Tamok ter aramida. Ado pa'y may tinabati alakom anya anita. Huwag nga rod lakay. Ay, apo. Makabanaw ti agisursor iti lakaw. Sapay man manumutan ti gumatag. Kanakapsut mo tayong dagiti tubang kaw. Agkita ka, no adda babalin apakidispliyam di tabakot. Sa di no kumamo ngay lakay. Ijay paradaan ngay nga ta. Ayun anya. Ipadas mo ti mapan ijay. Ado ba ti pwesto ijay? Kan ado pa'y ti tao. No adda ti mayat ang makisusukin ka, di saya at manay. Sige, mapanak man ngagpaisaw. Bareng maibos tila akom ijay, taado ti drivers kan pasahero. Nalala, agao ka nga rodan, tamangan talakay. Mapanak ijay paradaan, kalpasan ti panangan ta. Agrubwata ka on lakay. Ibagamkan ka na kamakoy, ta itulod na kay jay paradaan anita bakit. Saan na magmagnaaklatan? Sigurado ka kade? Wan lakay, kabaulak pa'y magkidi. Awan ka di ipaghatag mau. Awan pa'y bakit? Sige, agrubwatak nga rodain. Mga lakay ti payong. Ay, wan, butoy man tanalawa payong kaw. Awatan bakit? Magiaman akunay lakay. Agan-anad ka bakit? Agawid ka adagos numalpas tilakad mo. Tapno sa anak manen amadanagan kang ka. Anya tala ko yu aya, Nana Anita. Mamerienda, ma'am. Sagmamanungay dayta. Ay, ato'y tilistaan ko, ma'am. Ay, pa-display ko makadakayaw ta saan ko ngaminon akabaulan ti agisursaur. Da kayo kaditi nangaramid ka dagita. Ay, uwan, madam. Siyak mismo. Iso makasigurado kayo ang nadalaws dagiti produkto. Ibati yung arod dita, ta inayon ko iti nakadisplay alako. Ay, agyaman unay, madam. Ay, nayunan nyo latan ati pang presyo yaw. Tapno, adamo ganansya yaw. Wen, amok daytan. Ay, sige. Agsubli ato nga rod no maibusan tiin pa display alakaw dito'y pwesto yaw, madam. Kumusta tilakad mo, anita bakit? Adda nakasaritak lakay. Asino ba ngay? Ni Lucila. Naimbaglaangan atay manugot nga i-display tilakok iti pwesto na. Ada mo laangin kasusyaw ijay paradaan lakay. Manuti bayadam kan kuha na ngay. Awan. Ang imbagak anayunan nan ti presyo ti lakok iti kasta ada mo ganansya na. Ay kanasayat, ano kasta bakit? Saan ka barigatan amang isurso? Ay, win nga raw lakay. Bareng maibus da ijay tapno adamanan maigatang iti ingredients. Ay, adumutan na i-display ang merienda bakit? Impa-display da lang dayta lakay. Ay no, adamanin baro akasosyong? Wen, ngam di ka madanagan, ta saan aday di akamilti nang ipa-display. Lako ni Nana Anita dagita. Kita ata mga nulukom jay bakit? Naa,
Apay ngamin nga ununa anak manan. Una, tamok ti ugalim. Advance kalaunay mo ngamin. Awan dakas nga aramida, ngam kastamot ti kapanunutam. Di mo aramidin kin Nana Anita, tikas iti inaramid mo kadag iti nagpa-display iti lako da kenga. Dakkel lang nga rodon ti ganansyam iti inpa-display da. No awan na saya at nga ibagam, pumanaw ka langan Romeo. Di mo dadaulan ti aldaw ko, kunak manan. Madam Lucila, nangyagak manan iti i-display. Ay, naimbaglaangan tanang yig kayo manan nana. Naibusan tila ko yo. Ay, kada, nasaya at ano kasta, madam? Iso na laang, tasaan ko pa'y ama ito't tibayat ti impa-display yo ita. Ay, dawaw, abay ngay, madam. Adapay nga minangusarak iti kwarta. Gimatangak iti gasol kan bagas may. Ay, nay, abay nga min aginastos mo, ti saan mo mo't akwarta, madam? Ti amok akat saan kayo pa'y nga agsingir ita. Kay kaano nga raw ang mabalin ang maala ti bayad ti lakop, madam? Inton Lunes, nana. Ay, nagbayagan no inton Lunes pailaan. Di kay madanagan, taitad kumulang ti kwartayo. Saan ko atagi kwaan? Ay, itid mo nga ron ti kwartak no Lunes, Kasapulak nga menta na ibuson ti ingredients ko. Wow, nana. Basta umay kayo laang dito pwesto. Ay, ala nga ron. Agsubli aktuman na no Lunes, madam. Saan ka kagluto iti merienda nga ipa-display bakit? Saan pa'y lakay? Ay nawaw, apay nga bakit? Sayang mo! Saan pa'y gamit na nakabayad ni Lucila? Anya, apay asan pa'y? Ay, ginastos na ti kwarta para kumakanyak. Matang kano iti bagas ken kasulda. Ingkatang na iti masapsapol dati kwartam. Wala kay, iswa masapol nga agurayak man ay. Ay, madi ate kasta. Ay kabarang itid na no Lunes ta isumat tinagsaritaan may. Sayang ti aldaw bakit? Ay, awan mo nga ron maaramidak lakay. Uray kayat ko pa iti agaramid iti merienda. Awan mo tun ingredients ko. Apay nga ita kayo laang nana. Ay, Lunes mo't ita, madam. Insapsapa yung kumatimay Maluman nana. Ay, anyat kayat mo asaway. Awanan koleksyon ko nana. Nay, sana mabalinti kasta, madam. Namidua, anang yugak itilakok ditoy. Kunak ano saan kayo nga umay ita. Ay, no amuyo asaan yo akwarta, saan yo kumaagastusan, madam. Anya nga ruti maaramida. Saan mo tadakil unay ti kwartak kada kayo kahit apaya marigatan kayo amang taid. Dakkel ti binayadak ako rin ti itay bigat. Tapno amuyo laang nana. Ay, madam, no maipapan iti dayta abanag, awanan bibiyang ko. Mabambanugak nga agsubli-subli dito'y pwestom. Ngam di mo mutin itad ti bayad ti lakok. Narigat ka masinger, madam. Nay, nagapuan nyo, Nana Anita? Iti ayan ni Lucila, nakaw. Apay ijay, Nana? Sigare ko matibayad ti merienda nga inpa-display iti store na agam narigat mo't amasinger. Naga daw ti rason na. Ay no kasta, nag-display kayo mo't itila ko yung ijay, Nana? Way, nakaw. Ay sos, narigat amasinger da dya Lucila, Nana. Anya? Hay, nag-display akman mo't kat itinatang alakok idi ijay, Nana, ngam ay na. Ma-stress ka nga agsingir ken kwa na. Na, ay, kasado nga roden dayta. Abangan no saan kumuten amasinger ti kwartakin kwa na. Tulungan kayo, Nana. Ngam enton sumaro no, saan kayo nga agi-display itila ko yu ijay. Iti ayan latan ni Nana Ines ti pagi-displayan yu itila ko yu. Hay, narigat ti makisosyo iti dayjay a Lucila. Ta saan a tao a kasarsarita dayjay, Nana? Wag baka aman ni baka mo Romeo. Apay ni Lucila, tata.
Bagam, kahit na ti bayad ti merienda nga in-pa-display ni bakit ko iti pwesto na. Saan na pa binayadan, tata? Saan nga raw? Masiksikuran kayo din ni bakit ka. Ay, na yan ni Lucila. Bagam, tabayaran na. Tapno dama igatang ni bakit ko iti ingredients. Di kayo mandanagan, tata. Kasaritak ni bakit ko. Agyaman na klaunay na kaw. Masya nang aming katkin ni baka kaw. Agsubli-subli iti pwesto ni baka mau. Ibabayin mula unay ti pamilya tayo. Kasangsangpet mula ang ngumkasta kiti ti ibagam kanyak. Anya ti inaramid ko anak kaibabay ng ti pamilya tayo aya. Saan ka tao akasarsarita? Anya? Kinasarita nak ni tata Tonyo itay. Kat, anya ti imbaga day di alakay kang ka. Bayadam kanu tila ko ni Nana Anita. Tapno adda igatang na iti ingredients. Ay nawaw. Adda aya imbaga kasaan ko abayadan. Panunutan mo ti bannog ni Nana Anita. Mapambannog nga agsubli-subli ti pwestom. Alawon, bayadak no bigat. Pangaasim man bakit di mo tagikwaan ti saan aparaking ka? Kumusta kan, Lucila? Naa, anya pa ila ang ti aramidom dito'y pwistok si Kakamel. Nakabayad akmatan kang ka. Maya, tasingirik ti utang mo kan ni Nana Anita. Nagipulong day di abagat kang ka. Aging kagaya may takot. Saan ka? Nagbalbaliw? No imay ka dito, itap no agis skandalo. Pangaasim, tapumanaw kan. Kayat mon samot ti maipabarangay. Iti anya aga pumot nga ipabarangay nak. Nagaduwat at tao ti binikti, ma'am. No anya ti tulagan, agtungpal ka kumamot Saan na may parbeng aluk-lukon ti pada matao? Awan ti atrasok kang ka, iso amabalin ka de. Di ka makibiyang. Amom, no saan mo pa'y nga ito ti kwarta ni Nana Anita, ijay barangay tayon tong agsasarita. Marmarwam ka. Ay, no saan mo pa'y nga ito ti kwarta, ipabarangay kan. Aday ta, kumplito day ta nana. Nana, apay nga ibarsak mo nga iti kwarta. Pidutin nyo, tapumanaw kayo ni tisang wanak. Na, talagaan natangsit ka babae. Tag sa upay lang ngamin. Saan asyak ti tangtang sitam? Tano maumaak ipabarangay ka. Ado kami gayam na biktima. Apay nga ipabarangay nak, kat na itad kung arudin ti kwartayo. No di mo kaya ti maipabarangay, aramidam ti maiparbang. Di ka kumabot agbalain at angseg. Nananita, nasapa kayo mo't ngayon may dito'y balay? Uy na, tadya kayat nga agururay ka kanyak. Day talaang tinluto yung merienda, nana? Isulaang may ti umanayan ti budget. Sana bale, nalakamot kit di akasarsarita ti pag-displayan nyo, nana. Uray saan nadakkel ti punan nyo, ket saan kayo amarigatan. Time ti panagbayad na. Ay na, agyaman nak unay kin Kakamel. Agyaman nak tatinulungan nak. Ay, hawan anyaman na, nana. Agpapada tayong agkasapulan ni ti kwarta. Taagpapada tayo mat amang mga nana. Ay so ano adag kasapulan iti tunggal maysa, agtitinulong tayo. Naggapo kayo mo't itayan da Nana Ines, Nana Anita. Wait, napan ko siningir ti bayad ti merienda ngayon pa-display. Inted na kanimot lang, Nana. Ay wine, nalaka akasarsarita day jay nga Ines. Nasaya at mat no kasta, Nana. Saan kayo ngagparigot? Ay wanakaw, narigat ti makisosyo kan bakit mau. Agin tuturod mo't lang day dyan utad duma, Nana. Win nga road, no kasano ti kinasaya at mau. Isumot ti kinatangsit ni bakit mau. Diyak man mo ita asawak, Nana. Lukwarta ti saritaan, kat talaga kasta ti ugali na. Saan na maasyan iti pada na a tao? Kanahin ko matabagbagan. Ngam natangkan ti ulo na, Nana. At danto mo siguro pag nakman na, nakong. Saan lang nga ita? Anya ngay, awanin ti mayat ama ki-displayin ka. Ay nawaw, adan to
Kasano ko ma? Ket agdinamag maten dito lugar tayo taramid mo. Dayjay manan abakit Anita tinangi marites kanyak. Saan lang mo't aninana Anita ti biniktimam gat? Aduda. Ket anya kuma. Saan ka mabutan? Anya kuma ti pagbut nga ngay. Amok nga gintuturid ka lang. Ngam iti kinapudno na. Mabuteng ka ama ipabarangay. Nakadamagang mat itikasta. Madlaw man. Ay na bakit? Saan anasaya at nga dagunggun dawaya matao? Nang runakit adda ka iti kastalin niya ti negosyo. Ay, agsardeng kan. Itabay lang, agbalbaliw kan. Di mo urayan ang makatumpong ka iti naturtured ngam iti sika. Taamangan no iti barangay hulto ti pagturungam. Amangan no saan mo pa yan ama irinyo ti business permit mo. Alaunan, si kamanan ti husto. Siyak manan ti kamalay. Bakit? Kanayon mo a panunutay. Analaglagan ken naragragsak ti biyag no awan ti luklukwam a padam at hao. Nawatam? Ay, nawaw! Di mo gundawayan dagiti tattao ang nagtalakkan ka. Kasmay sa negosyante, obligasyon mo mat ti agbayad kadagiti customer mo. Tungpalam titulagan yo. Bayadam ida iti husto. Tapno saan ang madadaal ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.